sengathi sekulate kakhulu ngoba angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongasuka emkhontweni abuyele kwi-ANC noma asuke kwiqembu elinye ajoyine i-ANC. Ayileyo impela cha, isingaba ubuthakathi leyo, isingaba impela nje ubuthakathi nokuthwala bokuthi mhlawumbe uthwala ngabo ukuthi-ke abeze bakulandele. But i-Gauteng ungayithathi kancane. I-Gauteng ila yaqala khona phela i-campaign le ethuma mina ngangikhona i-Gauteng iqala ila impela bane wakhona khulu imali khona, ingakho beyiqala manje nje opanyapanya ukuthi as-prepare naye ngoba uthe umebheka wathi okay KwaZulu Natal ubakamba umuntu kambe ongangishonisa phansi, hayi wabotha umkhiza ngeke hayi ngekalungi kule se-GNU njengamanje. Ngiyanizwa abanye abantu bathi hayi uMotsepe bangamkhuphula. Angiyiboni uMotsepe, ngiyibona kuMdumiseni ukuthi uyena umuntu njengamanje engibona ukuthi bangakwazi ukuthi bamkhuphule ngoba phela umakhelwane wami lapha omunye naye nje wepower njengoGettin Mackenzie, yabo. So nje okwedina nje asisabi kakhulu futhi uMalema futhi naye ngeke abe upresident we-country eyi-EFF. Mhlawumbe ngelinye ilanga-ke useyoba mhlambe uyena umongameli mhlambe we-country uma ngabe umkhonto wesizwe esondela. Nginale feeling leyo ukuthi kungase kwenzeka umkhonto wesizwe ne-EFF ne-ATM kube yiqembu elihlanganayo. Nginayo lo feeling leyo ukuthi into leyo engenzeka ngoba uma uthi uyabona njengamanje akukho la bephikisana khona, akukho futhi la khona obona ukuthi imbono yabo ihlukile ngoba mawuyimember ye-EFF kuzoba nzima kuwe uma ngabe ungakholelwa ekutheni i-EFF emiyayo nayo ukuthi ikhulule i-Afrika egameni le-EFF. Uma ngabe futhi uyimember yomkhonto wesizwe ungakholelwa futhi ekutheni umkhonto wesizwe emiyayo ukukhulula i-Afrika egameni lomkhonto wesizwe, okusho ukuthi kusamele impela ugxile kumkhonto wesizwe ube deeper mase inhliziyo yakho futhi uyenze ithambe ngoba umkhonto wesizwe uzokhulula i-Afrika. Into leyo kumele leyo uyazi leyo, ongeke futhi uzibalekele, ongeke futhi uze uyishintshe wena uthi hayi mina ngifuna umkhonto mina ukhulule i-Afrika kodwa umkhonto mina ngifuna ukhulule i-South Africa. Mangabe uyicabanga kanjalo kusenzima kakhulu kuwe mntakama. Zifundise manje abafundi base-Afrika ukubamukela. Awubamukeli ngokuthi mhlambe bazokuphuca imisebenzi, cha awubamukele yokuthi abantu ozobadinga ngekudala nje maduze, nizobe nidingana kakhulu nabo, nizobe futhi niyinto eyodwa nabo, yabona nje into leyo ekube le ingakulahlekeli nangelilodwa ilanga wazi ukuthi nje lawo bantu laba uzobadinga ngoba ngekudala nje i-Afrika izobe ihlangene imbumbe nawe uzobe uyingxenye yakho futhi nakho lokho kumele nje ukwamukele lokho ukuze sikwazi phambili. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu. Nangu lapha yana uBhengu, ukhumbulani Bhengu? Khumbulani? Ngibingelele ipanel babukhoma. Cha wena amandla. Ngibingelele bafethu. Cha umuntu beshiseka ethi ufuna ukuphawula ngaleso sikhathi kade kusekhona udadewethu lapha lo obeshisa bhe. Hey sangalithola ithuba washo ukuthi ipanel besigcwele. Mhlasimpe nje ke umuntu nje usezovele ahlale kuloko current engabe sabiyele emumva. Ngoba ngiyabuka manje ukuthi sesihlakaza u2029 should kusuka ku2027 because kagogo bazohlala in conference ngo2027. Kuningi okusazokwenzeka bafowethu, kusazoxatshanwa kagogo.
Kusazoxatshanwa kakhulu ayikancane ngoba uma ubuka njengamanje izinto esezenzakele uPaul Mashatile sebemqalile ngamacala. UPanyaza futhi uzowathola amacala because utshengisa ukungabikho kwi-main camp kapresident. Utshengisa ukuba seceleni. So upresident uzoba forced ukuthi uzosala, it's either usenza umchunu noma uMdumseni Ntuli noma kaLando Motsepe. Bangamlanda kuMotsepe because imedia bayakwazi ukuyisebenzisa bona ukuthi yakhe ubuhle entweni embi. Uma uzokhumbula kahle kade ngena upresident ngo-2018 kwakhulunywa kama-analyst echaza yonke into ukuthi uzofixa i-country eyonakele, uzokwenzani besho yonke into enhle. Phelile manje u7 years asiboni lutho. Kunalokho siyakhala kunalokho. Mangakwenzela nje umzekelo nje omncane ukuthi ngoba nakho akasekho uSisibongo, bengifuna ukuthi akayibuke le yanto ngoba mhlambe bengayibuka kahle. Yazi ukuthi ngesikhathi uZuma ephethe izinto zaye flow e-country because onke ama-departments were funded. Nemali ama-departments. Njengamanje iy'kole ayikhona ukukhalayitha ugesi because imali ayikho ey'koleni. Ama-departments amaningi bonje ngengaya kwenye district nje yakwa-education ngafica kumnyama because they could not pay u-Eskom ugesi. U-Eskom afika uzobavalela ugesi. So nje uyabuka nje ukuthi iy'nkinga ingakanani ziningi. Imali angazi ukuthi why iSouth Africa isave imali. I'm not sure ukuthi why, but ngiyafisa ukuthi onolwazi kulezo zinto akasichazele kulezo zebudget ukuthi njengoba iSouth Africa isave imali isavela ukuthi izokwenzani ngayo, because phela mangabe imali ungayidedelile ukuthi ibeke circulation shuthi vele udala ihavoc emphakathini. Ufuna abantu ngabantu ozoqala nje ezokwenza kuzoba nobugebengu obuhayi njengoba bubuningi nje ubugebengu. Okwesibili kuzoba nama-strikes amaningi njengoba njalo hlezi kuvalwa imigwaqo nje abantu be-strike. 2, infrastructure izofeyila njengoba kukhalwa nje ukuthi imigwaqo ibolile injanjani. Okwezwa kuthiwa u-N2 une-potholes, unama-potholes u-N2. So lento ke le esibulalayo manje ke ndiyasilimaza lapha 2018 ngesikhathi engena nje lo Ramaphosa. First budget yakhe yayitshengisa ukuthi vele kuzoba ne-crisis kuma-department because kwakunama-budget cuts and ama-province ayenza asho ukuthi funa safarishe eyokuqala kwaki-KZN because wayenengqondo ethi shuthi bazofanda uZuma. I'm not sure ukuba bezomfanda kanjani. Shuthi wayitshela bazofanda uZuma. Kanti ke nje obeyenza kanjalo iKZN wenza ukuthi imlahlekele njengoba imlahlekelile and ANC ayinawo umlando wokubuya. Ayinawo nje ngakulandela umlando omude. Ngaqala nje lapha eWestern Cape. Phela iANC ibiphethe lapha eWestern Cape ngesikhathi sika 1994. Kwakuyayodwa province ayiphethwe elinye iqembu ayiphethwe iFP kwaKwaZulu Natal ekwaba u2 terms. Yayisihamba ke neWestern Cape ngesikhathi iKZN isiyakagogo. Asikhuphuke ke Nelson Mandela Bay akukabuyeki namanje futhi ngeke kubuyeke. Sikhuphuke sekuma metro la phezulu eGauteng okuyi eJohannesburg ilokhuzana eTshwane ngeke izibuye uye kuruleni ngeke akubuye. iANC ayinawo umlando wokubuya emandleni, ayinawo nje ihistory yokubuya, okusho ukuthi vele yabo nje ilokhuzana iKZN ivele seku out. Into efanele manje ifake isigxivizo sokugcina kwiMK indaba yama local government, of which nayo iMK mase kuyiwa kuma local government ikhona izinto efanele izenze. Ukuqala kwakho ungabona nje kade ngibuka amalungu eParliament
la legislature kwaZulu Natal nalawa ayilapha ku national abantu abangaziwa isikhathi esiningi la kuma ward iMK ayiphakamisa abantu abangaziwa laba abantu ababuya kuyense kade bemakhansela mhlambe kwasukuba nezinkinga basibebuya bezingapha cha bavume nje ukulala phansi mhlambe kuyothi mangisekiwa kwi local government election ongcono bengangena kwima list bengene as ama PR councillor then ukuthi baba ama ward councillor because kwi ward councillor counter nobuso bomuntu ukuthi lo muntu lo sisamthanda yini as a councillor ukhumbuleke abantu bakuthanda 3 days mangabe uqeda ukuvotela uba ikhansela ngosuku lesi4 sebengasakufuni hayi ukuthi abakufuni ngoba khona osukwenzile yena ngithi phela abantu bayajaha ukuthi izinto zenzeke ngokusheshsha besithola ukuthi izinto azenzekike ngokusheshsha ke kanti futhi ngaphezulu komasipala abaningi bafile ngalento yema budget cut bafile akusebenzeki komasipala ikubona kunalento angithi ama district municipalities nama metro ayazi managela amanzi ukusupply kwamanzi manje mangabe bengafandiwe ke vele kuzoba nenkinga kwi supply yamanzi la kanti vele amanzi vele yenye yama commodities sebehlonze njenge commodity ekufanele iprivatize vele okusho ukuthi eSouth Africa amanzi nogesi azoba into yabantu abarich ngeke umuntu ohluphekayo abe namanzi nogesi bafuna ukwasusa amanzi ngaphansi kwabo komasipala bese kwakhiwa a private entity ezomanage amanzi South Africa yonke so kahle kahle nje ke ulokhuzana uRamaphosa bafethu uzo destroyer uzothi mfuthi kwawo no 5 years lona ngazwenza njani ngoba njengoba beki GNU ne DA kuzoba ne acceleration of privatization of ama entities nezinye izinto esingekho awe ngazo njenganje amanzi sikanti asikho awe ukuthi engaprivatize kodwa vele useyifunile funding outside the country ezokhuluma indaba yamanzi ukuthi kufanele aprivatize so inkinga nje sibhekene nayo mhla simpe uPanyaza ngenzeka ukuthi bakhokhasile ukuthi wena Panyaza actor outside this camp ka Ramaphosa so that abantu bezoba emva kwakho nalabo beMK bezoba semva kwakho ngoba vele kubona abantu abangamdingi kakhulu uRamaphosa meke waphuma mhlambe kungenzeka abanye bebuye so angimethembi ulokhuzana uPanyaza ukuthi njoba actor left ngoba actor left ngempela noma into ekhokhasiwe ngaphakathi kodwa ke ngizobona ngokuthi mhlawumbe bemjikjele ngamacala ukuthi shosho abamdingi ukuthi abamdingi ngizobona bemjikjele ngamafana bamjikjele ngamacala bonje leli cala lakhe lokusanitize ikolo ngo400 million kufanele livuke lelo cala lelo limbophe uma limbopha ngobona ukuthi cha abamdingi ke sengobona ukuthi shuthu be actor left ngoba ngempela ehambisana nama leftist because iANC isi-right organization isi-right isihambisana nakho konke okwenzakala kwabelungu konke lokho kwenzakala isimukele nje standards abelungu sodwa even mhlawumbe okunye kokusithusileke ukuthi uSoli Maphayila akhulume lapha kwi conference enehawu akhulume ngendlela akhulume ngayo kanti siyamazi ukuthi uyena owabanye abachampiona indaba kaCyril Ramaphosa so asazi ke kanjani mhlawumbe nabo kwenza ukuthi vele uRamaphosa usezophelelwa isikhathi sakhe sekufanele begibela ihashe elisha mhlawumbe ke lingaba kuyipanyaza lesofu noma ubani ke loyo ababo bemphusha ngazi bazophusha bani so mina engibukayo kwi-MK bekufanele kulesi sikhathi ke njengoba ne KZN singakhona ngoyiphatha bekufanele silungise indaba yama structures emawadini ukuthi siya ku 2026 si structured si clear nanokuthi nje kule region ubani umuntu okhulumayo ungakhulumi wonke umuntu ukuze into yakho iqonde nje yazeke ingabi ukuthi futhi sifocus kwaZulu Natal kuphela
masingake sitarget ama-province mhlambe awu-3 more shuthi kube KZN bese kuba namanye ama-province awu-3 njengeMpumalanga nayo iGauteng. Angazi-ke ngaba yipi phakathi kwa-North West neLimpopo ukuthi ngayiphi enye kodwa nje angazi ukuthi I'm not sure ngesikhathi kade nakho umuntu akatholanga ama-resolution ngesikhathi kade behlangene laphayana ebilabila ukuthi baphuma nasiphi strategy kodwa nje ama-structures ayafuna ukuthi akheke ngoba enye into ezohlupha lapha ku-MK ilento yokuthi wonke umuntu uzofuna ukuyibona esesikhundleni kanti ngeke kwenzeke kuwona wonke umuntu. Kufanele sivume ukuthi abantu abazoya ekhundleni ilabo bantu abakhethekile, abanye umsebenzi wabo ukusupportela abantu abakhethiwe. So ilayo nto u-2026 bengafanele nje ufika ama-structures engacacile futhi engazeki ukuthi imaphi okusho ukuthi awobani abalida kulawo ma-structures. Bese kuyothi okunye-ke okugcina cha umsebenzi wasephalamende ngubona mina besawubambe kahle-ke laphana ama-commander laphana sawubambe kahle namalokhuzana abasebenza nawo kodwa okunye kufanele nikwazi bafethu ukuthi-ke ngoba ngizwele niphawula ngento ye-EFF. I-EFF ngesikhathi se-first term kaRamaphosa i-EFF ibikhokhelwe ukuthi ingamphikisi uRamaphosa kakhulu. So uma ukuthi mhlawumbe nikubelieve lokho check ukuthi after nje ukungena kaRamaphosa esikhundleni sokuba upresident i-DA ibe isingasasibona isidingo sika Maimane. uMaimane uThemethu uyaqala uphesweda lento ephalaphala yavela i-DA yamxosha because bebengasamdingi umuntu ozophikisa uRamaphosa extremely. Angithi yabo bebengasamdingi bese bedinga umuntu omoderate njengaye uStenezen. Okusho ukuthi-ke ulokhuzana uma usuchecka ulokhuzane uMalema uqhathanisa ukuba i-opposition kwakhe kukaRamaphosa nokukaZuma akufani. Uyakubona ukuthi kuya kwabeLondon khona into abafike bayithola lapha eLondon kwase kuthiwa basupporte lesisilelelo khuzane le-administration kaRamaphosa bayisupport. Okungenzeka mhlawumbe kukhona-ke abangakutholanga base beyinqamula mhlawumbe i-contract yabo ababevumelene ngayo kukhona uRamaphosa angakwenzanga mhlawumbe bayinqamula-ke i-contract ukuthi ayingeke njengoba njengamanje uyababona ukuthi they are coming back to their position esasibazi ngayo ngesikhathi sikaZuma sokuthi bayaphikisa. Mhlawumbe ilokhu nje bengifisa ukuthi ngikuveze kwamanje kodwa nje siyabafisa abantu abanjengosisubongi siyabafisa ukuthi ke sibathole la ku-platform ke sikhulume nje kahle mhlawumbe ngoba into enginothisile kuyena unale politiki ethiwa i-petty politics yasema-university usisubongi ngeke uzukhale ngokuthi uZuma mdala yabo kodwa ubekezelela uRamaphosa na-73 yabo angi-understand ukuthi kanjani ngaphela masingathi sifuna umuntu omncane kushuthi akube umuntu onama-40s or early 40s mhlawumbe masithi sifuna umuntu omncane ngeke ubekezelele uButhelezi azabe na-95. Ngicabanga ukuthi usemabhukwini ama-records ukuthi uyena alunga lephalamende elaba lidala kunawo wonke eSouth Africa futhi angikholwa ukuthi ukhona usazobreak i-record lakhe uButhelezi ngoba uhambe na-95. So kuyathusa nanokuthi nje-ke why anything mangabe iqhamuka noZuma kumele iyakhelwe iplot yokuthi fanele iphikiswe. How many childrens zama-former politicians ezikhona ephalamende njengamanje khona ongazi ukuthi indodakazi kaButhelezi endala iyilunga lephalamende le-IFP ibiyilunga ngesikhathi uButhelezi esakhona naye eyilunga lephalamende naye ibikhona. Ngokuqhamuka kade uDuzile Zuma eqhamuka manje sekukusho ukuthi kuney'ngane zama-politicians ephalamende. That is petty politics. Ipolitiki kakhulu engathi ngaba kwi-ideology then kuma-personal kumuntu ibe kumuntu ukuthi yabo simbuka kanjani lo muntu yabo ipolitiki engasisi phambili leyo kubuka umuntu nje ngqo ukuthi simbuka kanjani lo thina sibuke
i-ideology ukuthi ithini yabo nje i-ideology ye-EFF as much as ngingayithandi i-EFF kodwa i-ideology yabo iya-understandeka futhi irrelevant to us as abantu abamnyama yayibona kanjalo futhi njengoba sithi siku-MK ne-MK siya-understand i-ideology yakho futhi ke vele suke sazi vele makwe kwakhona uZuma lapha i-ideology ithini angithi yabo kodwa sikwazi ukuthi bese siyobuka ukuthi uZuma selethe indodakazi yakhe how many children zama-police ngisho umkhuleko hlengwa lo abantu abazi ukuthi uyingane ye-former politician ubaba wakhe wayeyi-politician wayeyilunga lenkathu ubaba Mkhuleko Hlengwa before azoba yena yilo so izosihlupha-ke manje uma kuthi si-selective uma ngabe sifuna ukuthekla leyo lokhuzane leyo asitheklishe throughout the line singayiqali futhi la ingaqalanga khona siyiqale la iqale khona ngoba iqale kuyi-ANC ngesikhathi kufaka uMbeki ezoba u-deputy president of the ANC kade ubaba wakhe eyingane ye-politician ubaba wakhe kade eyi-politician so kuningi-ke ngeke sisikwazi ukukuqeda ngoba kuningi amanye nje amaqembu aya-inherit amanye awefamily yabo nje i-VF plus abakwazi abantu abaningi ukuthi eyefamily le kaPeter Mutha uphethe nobhuti bakhe lapha yabo icrew nje yobhuti bonke abakaMutha yabo isikhathi esiningi abakwazi lokho ukuthi kunanamaqembu ami kanjalo kodwa nje bagijima make kwakuthiwa nje kunoZuma phakathi bathi mbo because imithi bachanela kuleyo nto ukuthi abaye lapho so lezo nkinga kanti nje uma soyibuka kwi-ideology ukuthi uthini uZuma ngomuntu omnyama uthini thina yabo nje ngeke sikwazi ukuyicompromise indaba kaZuma ngoba sibonile ngempela ukuthi into abeyisho ibiyenzeka in rural areas yabo nje kufaka nje kwakhe le department ka-rural development kuma nje emakhaya sibona lutho kuthule kuthe kodwa ngesikhathi sakhe besibona iy'kole zonke zaqalwa phansi emakhaya kwalungiswa imigwaqo kwafaka ugesi into ekade uyicabanga nje uyiphupha mose emakhaya ukuthi kungathiwa kunogesi so ilento-ke thina esisuke siyifuna hhayi iphethe ipolitiki yasemaresi hhayi ngeke ipolitiki engasisi indawo futhi ngicabanga ukuthi sesibadala for that politics usisi wami ukuthi ngimthole engasekho bengifisa ukuthi ngimthole khona ngizoye ngiyiphendule into ey'ningi akade ezisho ngoba bekunesidingo sokuthi aphendule okunye nje kwakhe lokho kokuthi umuzi wakhe wakhiwa ngo-200 bani laphayana enkandla there was the reason for that angithi sikidemocracy futhi siyabantu abamnyama siyaqala ukuthi sibe nabantu bethu abamnyama abasuka emakhaya abakuma-positions of government usho lokhu ukuthi nje kubaba uKhomo ngoba ngiyazi ukuthi ungasemakhaya uma ngena nje ungena laphayana kuthiwa usu-deputy president kwi-country uyazi ukuthi i-safety yakho isuka lapho ozomhlala khona edolobheni iziyofika ekhaya kini ngoba ngezinye iy'khathi uzoba sekhaya kini lokho sekusho ukuthi uhulumeni kumele i-safety yakho ayiqinisekise noma usekhaya in rural areas so mangabe lapha in rural areas yini-ke kufanele qale beyakhe kufanele qale bakhande ukuqala nje amanzi awekho vele bazoyakha le firepool bazoyakha le firepool la khuluma ngayo athi wayidefend uZuma bazoyikhanda le firepool because amanzi awekho in rural areas so bazothi mase beyikha awekho futhi nama-firefighters komasipala bakhona i-capacity abanayo umasipala wasenkandla nje awunayo i-capacity yokuthi ungaba nama-firefighters angakwazi ukurana from idolobha lasenkandla agijime ayofika kaNxamalala kukude futhi ngaphezulu kwalokho kukude 2 ngoba ngizobebala ney'baya angithi ngesikhathi beqala beyenza iplan basuke angithi kusuke kade kuvele kukhona suke kade isibaya sivele sikhona sebeyasibhidliza-ke isibaya sakho leso kade unaso-ke ngesikhathi besibhidliza phela fanele besakha ngithi kabusha ngesikhathi besakha kabusha-ke izobuya iripoti lesi sibaya sakhiwa ngo-10 million kanti saqale sasuswa kwayima sakhiwa kabusha and futhi ukhumbuleke njalo ukuthi njengoba kuwumuzi kapresident unama-device athile aspayela i-national intelligence ukhumbuleke lawo ma-device kusho ukuthi lawo fanele bawafake nala esibayeni ukuze ezosense ukuthi lezi iy'nkomo
lezi imbuzi lezi inkukhu kumbule le yanto leyani isetsinte negazi nje lo muntu angithi yabo so abantu ke abantu fethu bayithatha i-petty politics and ngiyafisa ukuthi in few years to come ke kube no president in rural areas khona uzoyibona ukuthi ngeke iphindeke lento eyenzeke lapha enkandla because i-safety yayiqalwa phansi from the scratch ka president besiqala ukuthi mhlawumbe ngiyakubona Thabo Mbeki no Mandela because those two they decided ukuthi bona sebabase edolobheni baze baye emakhaya after ama terms abo okusebenza yabo ba decide after ukuthi sebebuyele emakhaya ba decide sebeqedile kuba president so manje uZuma yena ube president o present nakube in rural areas ebuyeleyo kwenza izinto ezithile ekhaya angitshabo so ayifani ke lezi zinto lezi kodwa kuzokwenzeka ke futhi njengoba siyaqhubeka siyaphambili futhi sekukahle kakhulu njengoba sesazi ukuthi ayisekho i-political party dominant manje kuzovele ke kuqhamuka upresident nje esingamnakile wasemsinga aphathizwe bese kudingeka ukuthi i-face safety yakhe izwe liqinisekise bese beshona emsinga bayowenza ama-upgrade lama-upgrade kwesinye isikhathi kuzodingeka ukuthi indlu ibhidlizwe ngoba yayakhiwe la mayebefika bona ngeplan ye-security bese bethi iyayithikameza security fanele ngesikhathi bebhidliza indlu yakho fanele bephinde beyakhe phela somewhere ngesikhathi beyakhe iya-escalator imali ebekade ibudgethela ukuthi kuzokhiwa ngayo lama-security upgrade phela basa abenzi nje ama-security upgrades phela kuningi okubhekwayo ngoba o-president bavikelwa i-army ngaphezulu bavikelwa nayi-army so i-army-ke ayikwazi ukuthi mangabe ithi izokudefend ekhaya kwa-president besithola ukuthi kunendlu nje eyisithikameza evimbile fanele yonke iview icace ukuthi okay vele so isiphoqa isithu ukuthi asiqhamuke ngapha thina bese siqhamuka ngala so bazobe kuphoqa beyisuse leyo ndlu beyakhe kwenye ingxenye so izinto abantu abangayi-understandi-ke leziyana noma mhlawumbe ke ne-platform ngoba nama-political analyst lawo ayakhokhelwa kwamanje njalo ama-political analyst atshelwa ukuthi le GNU inhle asitshela lokho lapha elokuzeni kuma-TV ethu nasemsakazweni ukuthi inhle le GNU sizobusa-ke manje sizophila kahle umbuzo uthi-ke sizophila kahle ini kade bencoma irandi nje ngathiwa ne-GSE heyi ama-shares vele kwahlaza yonke into yes asikuphiki lokho how many days kwenzekile after 3 days kwenzakalani abasakhuluma irandi laba right for 3 days after 3 days kwenzakalani abasakhuluma wathi kuwehla upetrol kancane after lapho wayinyuka kakhulu abasakhuluma konke lokho so siyafunzwa nje ukuthi sivumele yonke into eqhamuka nalabo bantu siyafunzwa sicontrolwa imedia futhi ke kwesike manje ngoba ngazi ukuthi lapha ngazi noma nale mjovo ye-COVID yasicindezelana nayo ngoba asifuni ngisho ukuphuma siyotoyiza ngoba kahle kahle eSouth Africa fana ngabe kune chaos ngiyabonga babukhona